kina masak laka kabeh. Kina uya laka, gula laka. Mana banyu bae ya. Tuh anak kos dolan main jaluk makan. Duh, limangan temen ya. Masak apa ya? Mak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, limangan. Nang. Aduh nang, kabaran teman, emak dimasak nang. Laka segal, laka mie, laka apa, laka beras itu kabeh. Bahkan ganti utang badimin ya. Ya harus kotak metakan dikit ya. Senang dodok kabeh dimin. Kabaran, mau video siapa-siapa. Ya anak kakak pokok. Lagi nanggung ganjel bedine, kok gak mari gimana? Nah, masa banyak putih, Mak? Ya sok bedine dengan gini. Aduh, Mak, masih limangan. Mak, boleh beli nakon. Nakon apa sih nang? Apa nerangku sapa? Soalnya nerangku orang uru wujud aslinya bapak. Jadi senang pengen ngurung bapak nang. Lah, malah nangis. Emang siapa sih, Mak? Baka takon bapak nira makaitan ha. Soalnya bukiranya bengene loh. Digiring itu kan beca. Ya Allah, Mak, berarti nanang ake bapaknya.